fuu mo wiyata ko on darata e ko on darata ko jentoto e ko jentatako ko o wowlata ko o wowlata ko ñamata ko ñamata ko o wattoto e ko hana wattade kala piiji makko ɗin fof woni ko sa haɗa e mum woni ko yamiɗa o accitiraka hoore makko haray ko woni neɗɗo malaɗo ko neɗɗo golluɗo hikkini yeeso o golli moƴƴere o tawa nden no maranamo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko o woni neɗɗo malaɗo on yo Allah waɗen e maɓɓe ko woni neɗɗo malkisaɗo ko neɗɗo golluɗo bone hikkini yeeso muɗum tawa ko ɗum o tawoyta oɗo woni neɗɗo malkisaɗo nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mawt wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ko woni ƴoyɗo neɗɗo anduɗo ko hani wadde ko neɗɗo fowluɗo wonki mum kin yiltiki e beleɗe si wiyama beleɗe ko ɗi fuu beleɗe ñandu beleɗe ko jentete beleɗe ko darete beleɗe ko resete kala ko wiyete kon beleɗe o yilti wonki makko ke muɗum o wakkili o golli fii ɓaawo mayde makko nden o woni neɗɗo joƴuɗo ko woni ɗayɗo neɗɗo mo anda ko fewndi neɗɗo jofojo ko neɗɗo jokkuɗo beleɗe muɗum ɗen ko welimo wo o jentoto ko welimo wo o ndaaray ko welimo wo o ñaamay ko welimo wo o wattoto no o faala wo o jokkay ka o faala wo o yahay o innama Allah okki aljanna wo o heɓay ko konngol gonga kono ko meere ngol faandora idan haray neɗɗo on no haani yo o wakkilo o golla fi ɓaawo mayde makko nden sabu en wakkilike en golli fi ado mayde nden hiɗen wakkili kadi hiɗen gollude e ronku si tawi ko wakkili ɗen fi mum kon en ronki ɗulle koko lannata ko aamuɗen fi mum ko lannata kon ko honno ɗum woniroyta a dawi duuɓi capannayi capanɗe joyi capanɗe jegoɗe dawde ko wonɗa dawde fi mum kon gasali ɗulle koko accata ɗo ma acce ma ɗo ko wonɗa e yaade e mum kon ko gasata kon tawi ko nde wonde rewata fi mum kon no warrota ɗum ɗo idan ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o rentini yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓay ko ɓen rentinte rento ko ɓe yamirte jaɓa o wi ko onon yo gomɗinɓe wata on hilno jawle mon ɗen e ɓiɓɓe mon ɓen haa ɗum itta on fawa o welsinagol e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala si wonle o waɗi ɗum kala waɗɗo ɗum o wi waɓɓe ɗum ɓen ko ɓe woni perduɓe ina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi wa man yaf'al dhalik yani man alhaahu maluhu wa waladuhu fa ulaika humul ghasirun kala mo jawdi mum ndin e fii ɓiɗɗo mum on haɗi mo jantagol Allah haɗi mo waɗugol ko wi'a haɗi mo accugol ko haɗa mo ɗiɗo sohlini haa o ronki ɗoftade Allah yo anndu haɗa koye perduɓen o jeeya idan haray neɗɗo on no haani wattande yila o eɓɓana fii ka o woni e yahude ton inna kulla insanin yantahi amaluhu inda hululi ajalihi wa hunaka a'malun khayriyya yastamiru naf'aha wa ajraha li sahibihi ba'da wafatihi wa hiya kullu masru'in khayri yantafi'u bihi an-nasu wal baha'im kal awqaf al khayriyya wal asjar an-nafi'a wal musmira wa siqayat al miyah wa bina'i al masajid wal madaris wa zurriyya as-salihah وتعليم العلم النافع وإخراج الكتب المفيدة ففي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bi aw waladun salihun yad'u lah. haray anden neɗɗanke on si wiyama neɗɗanke on ko an ko min itto e hoore goɗɗo arte andu hoore ma golle ma ɗe ñande wo waaliɗa mayde hara golle ma ɗe darki a yeyata hande kadi a sodata a awata ata hare golle ma fuu darki kono Allah subhanahu wa ta'ala ɓay kanko himo andi ka wona yahede ton himo andi ko honɗum o mari ton himo yiɗi malnude yoga e jiyaɓe makko yiɗɓe malede ɓen ko ɗum waɗi o waɗi no heɓire moƴƴere e gurdam hum men daɓɓum kun o waɗi kadi no heɓire moƴƴere ɓaawol ko gurdam hum daɓɓum ɗo nde tawno ɗan gurdam maɗa ɗo si a hasbiɗan hasbore sewnde a itti e mum ko gollata kon fi gurdam maɗa ɗan a itti e mum ɗayre maɗa nden a itti e muɗum fewndo ɗoyɗi ma ɗin heddi ko yerko rewata Allah kon a tawa e nder duuɓi yerɗi wuruɗa ɗin sappo fof a maraɓori hitande rewande Allah hara ko wakkiliɗo dewal so a itti golleji ma adna ɗin fuu e ko fowtotoɗa kon e ko watta piiji goɗɗi goɗi tawata ɗin fof na fi Allah a ƴetti leerji mum ɗin fof a hawtidiri e nder gurdam maɗa ɗan a ndaari leerji ɗi rewata Allah ɗin e muɗum a waɗi sengo a taway a mara 10% e gurdam maɗan ko rewa Allah joni noon ko joddi ɗum ɗo ndi woni fi gurdam lutto janɗam si wona Allah yurma on tigi o heɓata moƴƴere ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki gooto golle mum ɗe naadata ɗum aljanna yani gooto gollata moƴƴe ɗe ɗuuɗa ha tawa ko ɗe naatamo aljanna ha gooto sahabaɓe landiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo hay onon golle mon ɗe naadata on aljanna nelaɗo maaki hay min mi mara golle ko naadanmi aljanna sina si Allah yurmama lan naadi lako nder yumene makko idan Allah subhanahu wa ta'ala waɗi golleji moƴƴi ɗi tawata ɗiɗo nafoore mum no duumo joddi muɗum ndin jokkita e jommum ɓaawo nde o maayi fiiyo moƴƴere makko nde ɓeydo haray oɗo neɗɗo an neɗɗo rerɗo fi heɓugol laakara no haani ya eɓɓo ɗiɗo golleji nafayɗima ɓaawo mayde ma nden fiiyo joddi ma ɗin ɓeydo sabu ina waawi wadde ɗo gollal ngal wona duuɓi temedere ngal yaha naɓandema baraji ɓaawo nde mayɗa tawa a wurano temedere ɗa gollude idan ɗum ɗo ko yurminande Allah subhanahu wa ta'ala ko hollata e wondema himo yiɗi e malu haray ɗiɗo golleji ɗi tawata jokkitay jommum ɓaawo nde o maayi mi mana baraji majji windete o hendo ɓaawo nde o maayi hiɗi ɗuuɗi no e muɗum kala moƴƴere nde neɗɗo o waɗi acci tawi nde yimɓe ɓe no naftorde nde ma mummunteji no naftorde nde waqf mana darnugol waɗugol sadaka wonɗo e gollude ɓaawo muɗum wono tuttugol leɗɗe marɗe nafoore ma rimoje ñaame tawi anniye ma on no moƴƴi e muɗum sa tuti leggal ɗo faddin hingal ñaamede ɓaawo maɗa eɗa mari baraji ɗum ɗo wiyatake wasiɗa aldi tum seeɓa ɗum ɗo yahugol ka ladde kamon tuta leggal leɗɗe ɗiɗi tawa ɗen ɗon ñaamete ɓaawo nde mayɗa heɓa ɗin baraji ɗon na ko satti noon no e muɗum yarnugol ndiyam bi mana ndaarugol koɗoloy ma nokkeeli ɗi tawata ɗin no maapori ndi e yimɓe mum no soñjuri ndiyam etoɗa ha heɓanaɓe ndiyam kaɓe ƴooga ɓe yara fodde ɓeeɗo no yarde ɗo
si tawi ko golle laaɓuɗe anni hertiɗo wajirnoɗa ɗum ɗo wona ɗaɓɓere inde joddi mum ndin tawede ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde mayɗa ko wona noon mahugol juulirde ma l'école ma accugol ɓeygure moƴƴere ma andingol gandal nafowal ma yaltingol defte jogiiɗe nafa ari e hadis selluɗo mo filli ɗum Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah o wi wondema nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si neɗɗo waalike fure haray golle makko ɗen kala ka o heɓire no baraji fof taƴi o juulata o hoorata o zakkata o hajjata kala ko wiyete ko moƴƴere hannde kadi o watta allahumma sina piiji tati pet ko ɗiɗo tu waawi so tawi neɗɗo on no mari ɗi ɓaawo nde o maayi tawa himo waali fure mum ndenede baraji ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida mata bnu adama inqata amaluhu illa min halasin si neɗɗo maayi hara golle makko ɗen fuu taƴi bi mana o alaa ka o heɓira hannde kadi baraji si wona piiji tati sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bihi aw waladun salihu yad'u la dokkal ngal o okkuno o acci ngal no gollude ma gandal ngal o andinno o acci ngal jokkitiya ngal andinede ma ɓiɗɗo moƴƴo mo acci ɓaawo on no toranade mo Allah subhanahu wa ta'ala ma ittanamo sadaka sadaqatul jariya faqad fassaraha al-ulama'u bil waqfi al-khayri ka waqfi al-iqarati wal masajidi wal madaris wa buyuti as-sukna wan naqili wal masahif wal kutubi al-mufida wa hadha min afdali al-a'mali allati yuqaddimuha al-insanu li nafsihi fi al-akhirah sadaka dogo bi ma'na mun joddi mun jokkitata jommu karama koɓen no firi ɗum ɗo wondema mana mum on ko honɗum ko kala moƴƴere nde neɗɗo on waɗi waqf mana moƴƴere nde neɗɗo moƴƴini accinde gollude ƴetta jawdi ma laaɓundi puy hara ko harmi hunde ala hen waɗa anniye laaɓuɗo pos tawa na inde wona yiingo wona ɗaɓɓere coobi wona manti wona anditanede wona andanede darnira ɗum juulirde nokku ka tawata ɗum no maakora hara na waɗugol fiyoyi kamɓe kadi ɓe heeɓi juulirde labande ɓeeɗa ɓuraɓe juulirde na ɗum unti darniri bal hara ko darniri ko tawde o yii nokkure imma ko hoɗo ma ko quartier ma ko honɗum ka yimɓe maakorɓe nden hunde ɗo woni tawa ɓe hatto jini e muɗum o golla ɗum ɗo tawa ko o golliri kadi ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wona fiyo goɗɗo mantumo na hay pus ɗum ɗo si neɗɗo waɗi ɗum fannin goɗɗo no salligade naata ɗon juula o windante baraji no ɓe foti ɗuɗude ko siko temedere juulata ɗon siko million juulata ɗon siko million yimɓe juulata ɗon ñande fof ñande fannin ɓenɗon no salligade naata ɗon juula kala juuluɗo ɗon mo mari pourcentage ɗum ɗo ko moƴƴere jeyande e moƴƴereji ɗi tawata neɗɗo no acca ɓaawo muɗum nafama no jeeya e muɗum darnugol l'école ma uddita duɗal suɓa alyatimaɓe ɓe tawata ɓen ala ko fawto ɗum ɓiɓɓe miskimɓe ɓe tawata ɓen ala ko yoɓira la siyamma zaman ko tawata ɗon hay kala ko watta ko darna l'école e nokkure ne tawata no hato jini e muɗum tawa wona fi heɓugol mbuuɗu waɗirɗa ɗum wona fi heɓugol inde waɗirɗa ɗum wona kadi jawdi harmude waɗirɗa ɗum halfina ɗum ɗo golloɓe e muɗum hay si ɓe yoɓinay gokkum kum gokku yoɓinte ko yoɓire jannoɓe idan ɓuri moƴƴude sa heɓa feere hara jannoɓe nga yoɓay ɓe suɓa alyatimaɓe ɓen ɓe adde ɗo ɓe ne e needi moƴƴiri ɓiɓɓe miskimɓe ɓen adde ɗo ɓe ne e needi moƴƴiri fannin ngal duɗal ɗon on l'école ɗon no gollirede hay si a maayi duuɓi temedere ɓaawa muɗum joddi mum ndi tawoyte wono noon tuttugol leɗɗe ma ɗum
ɗe defte ɗe wonɗen e jangirde ɗo alqur'anaje ɗen imma yaha ka imprimete ton yiida e windoɓe ɓen inna windanelaɗo ɗe wulure mi naɓa mi okkitiroya ma sooda windaɗe ɗen tigi e hoore mum naɓa jonna ha ton jimɓe yo jangirgol ɓe jangira fannin hiɓe fontude jangira hiɗa mari baraji idan ko ɗum ɗo woni ko wiyete kon sadaka dogowo ma ndaara defte jogiiɗe nafoore ɗe tawata wonɓe e janngude ɓeɗen mara feere muɗum no hatto jini e muɗum soodoyaaɗe ko yonata ma imprimant ko yonata adda okkitira fi Allah fannin goɗɗo no fondude ɗen jannga heɓa nafoore ma janngina ɗum nafoore mum heɓo baraja hendoto ثانيا العلم النافع وذلك بأن يقوم الإنسان في حياته بتعليم الناس أمور دينهم وهذا خاص بالعلماء وبإمكان العام أيضا أن يشارك في ذلك بطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها أو وقفها وشراء المصاحف وتوزيعها ɗimmun ɗum ko nelaɗo makon sallllahu alayhi wa sallam wondema jokkita e neɗɗo on ɓawo nde o maayi ko andingol gandal hara ko gandal nafaygal gandal sharia andingol gandal sharia sa andini goɗɗo fannin on ɗon no andinde goɗɗo kadi no andinde fannin ɗum no jaɓodire ɗam waɗi pourcentage masala wi en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe janni sahaba ɓen sahaba ɓe janni tabi'ina tabi'ina janni tabi'in ha hande ka wonɗen ɗo fodde goɗɗo no fontude deftere janga anda diina muɗum kan nelaɗo mara pourcentage ko julɓe ɓen ɗuuɗi wo fi honɗum ko kamɓe fuɗɗi wano noon no ronindira noon mo kala no mari nafoore embere ko waɗi ko nder ton ngol jangingol gandal nafalngal ɗo ko hertori ko karama koɓɓen kono neɗɗo mo janga on kadi no wawi kafude nder ton honno kanko kadi o ndaara defte ɗe karama koɓɓe walli fi wallini ɗen o yoɓa ɗe winde ɗe ɗuɗɗine ɗe saake e aduna on fanninɗen ɗo no jangire ɗo mari nafoore wano noon no wirɗen naane noon qur'anaje ɗen windugol ɗe saaka ma ɗum moƴƴingol vidéo ji fi islam ka yewta ma kaseti ka fi islamu yewta naɓa jonna yimɓe ɓen hiɗa wawi surde joyi mémoire wal hewngal tewwaji naɓa jonna neɗɗo neɗɗo no yiɗi ko okka mo sooda on ka jentare kono sa okki mo jentata idan ɗum ko noone e wallugol moƴƴere nden noon e noone kadi e wallugol hoore ma hayso tawi ɗum ɗon no wiye neɓata buy kono yer fannin no wooda heɓa nafoore nden idan ɗiɗo woni ɗiɗi e nder tati ko kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe janti kon e moƴƴereji ɗi tawata ɗin neɗɗo o waɗay o hendo ɓaawo nde o maayi Allah subhanahu wa ta'ala yurmende makko nden no yaaji himo waɗi no heɓiren fewndo men heɓen kadi ɓaawo meɗen fii tuyi en heɓu malore makko nden en tono subhanahu wa ta'ala yo malnu en okka malore makko nden aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ثالثا الولد الصالح من ذكر أو أنثى يجري نفعهم لآبائهم بدعوتهم الصالحة المستجابة لآبائهم وبصدقاتهم عنهم وحجهم لهم وحتى دعاء من أحسن إليهم هؤلاء الأولاد وفي هذا الحديث الحث على تربية الأولاد على الصلاح وتنشئتهم على الدين ليكونوا خلفا صالحا بآبائهم يدعو لهم بعد موتهم يتي الله سبحانه وتعالى den seeda no mo gotan ka ko makko ngun den toro mo julene la sallallahu alayhi wa sallam e be ngure mabbe den e sahabaɓe maɓɓe kala jokkuɗo pewal maɓɓe dalngal daro tammun ɗum e nder hadise on ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo
mono toranoma Allah ɓiɗɗo moƴƴo o woni ko gorko woni ko debbo kala ɓiɗɗo moƴƴo mo accuɗa ɓaawo maɗa himo toranoma Allah subhanahu wa ta'ala nafoore makko nden hewtoyte du'a makko on hewtete so itti sadaka hewtete si o hajjanima kadi hewtete bal kanko ɓiɗɗo on kala moƴƴere nde o waɗire no warrete noon o anni baraji ko heɓotoy ɗum konko nene makko ma ko ben makko jeeyi hewtoyeɓe ɗum ɗo yalta e ko Allah wi kon wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura summa yujzahu jazaa al awfa golle ɓiɗɗo on ko e golle neɗɗo on jeeya waɗi ko an heeɓimo ko a yanganimo ko an neyimo idan si o golli ko golle ma golle ɓiɗɗo on no naati e golle baaba on no naati e golle nene on si ɓiɗɗo on o waɗi moƴƴere wonde o waɗi masalan joni tawa baabe ma feƴƴinino ma yumma ma feƴƴini yaha darna juulirde ƴetta lakkere ma laaɓude puy yani jawdi ne ɗaɓɓirɗa no laaɓiri pos anniyoɗa heɗa darnude juulirde kala wo baraji ko Allah okkuma e nden ɗon nokkure ko nene ma jeeyi ma ko baabe ma jeeyi ma ko ɓe ƴeɗo kala jeeyi fannin ɗon no juulede moƴƴere nde tawayɓe wa kadalik golleji feƴƴuɗi hawal ƴewɗen ɗo ni fof sa yahi a ndaari nokkure ka tawata yimɓe mum ala ndiyan a asaniɓe woyndu no ndu foti o a anni ke fannin ɗo no ƴoogede yare baraji ko heɓɗa ɗo kon ko ñande ma baabe ma jeeyi hewtoyeede so a jooɗi ke a janngi qur'an a mimo zalika ha nas a anni ke ko komi janngi ɗo e ngal ɗo ko nene an jeeyi ma ko baabe an jeeyi hewta ɓe idan so a ñammini miskimɓe ɓen tawa wona sadaka waɗa ɗo yingo teddungal mum miɗo faala ittude sadaka a faalaka ittude sadaka kala ka goɗɗo wi teddungal mum miɗo faala ittude sadaka o andal sari on tan sadaka hewta wigol teddungal mum faala ittude sadaka eɗon itta sadaka Allah subhanahu wa ta'ala wi qul li ibadiya alladhina amanu yuqimu salat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilaf Muhammad yeeto ɓe jeeyaɓe an gomɗinɓe ɓe ñinno julɗo ɓe itta sadaka e konko men arsike ɓe kene e gundo on mbi mana no woodi golle sadakaji ɗi wonta e gundo so a darne julɗire ɗum wata wonde gundo ko ma sownodiri ha ande ko munde darnude sa waɗi l'école men sa waɗi suudu ne irdu alyatima men sa waɗi suudu ka miskimɓe hoɗa men ɗum ɗo wonta gundo sabu ko yaasi woni kono ñammingol neɗɗo holtingol neɗɗo ñawdugol neɗɗo ɗum ha toon jona kene parce que nde gasa e gundo bal hiɗa wawi wadde ha hara hay kanko mo jonnuɗa o anda ɗum ɓuri moƴƴude hara hay kanko mo jonnuɗa o anda ko humbo jonnimo fi hon ɗum par ce que so andi o wowlay so wowli way ka gundo naafi bonnante ɓay andi ko ɓaawo nde waɗɗa kono ko ɓuri moƴƴude kon hara hay kanko o anda salafu sali ɓe okkayno goɗɗo gurdam maɓɓe heɓe okkorde maɗa ɓe o anda hono okkorde enen ɗum majjino ha hande sa tawi sako mara nder suudu miskino hikka ko jinna addi ko suusa memde ene ko probléme ɓe falanala ala e zamanu o idan haray oɗo ɓiɗɗo moƴƴo kala ko waɗi e moƴƴere o anni ko mawɓe makko ɓe jeeyi ko kamɓe jeeyi hewtayɓe ɓe maki sa acci ɓiɗɗo moƴƴo ɓawa maɗa o du'anike ma a heɓa e baraji bal haysi o moƴƴike e goɗɗo o wi yo Allah yaafo baaba ma yo Allah yaafo nene ma nden baraji ɗo mewtoyeɗi sabu ko kanko waɗi golle ɗen ɗum ɗo no wi en yo goto kala eto ne'a ɓiɗɗo muɗum on bal o ne'a ɓiɓɓe makko ɓen needi moƴƴiri so tawi ɓiɗɗo ma on janngali diina hayso ko université humbo o yalti o waɗantama ɗeɗo golle ɓayɗen andi ɓe jannga diina ɓen ko honɗum wawani mawɗo muɗum o idan ɗum ɗo waɗi yo so tawi a andinimo diina kan o golla golle tawa ko ɗe nafirta noon ɓay so a waɗi golle tawata baraji heɓata ko majje hewdota no jeeya e ko lorri yimɓe buy hande hollugol sattere ɓernde haɓɓito yaha e dow aada gollira no golliri on baraji na a windata na an naɓata so a golliral no gollirte no windoɓe windata baraji kamɓe susta ɗum wa inna alaykum la hafidina kiraman kadibina ya'lamuna ma taf'alun yani yufarriquna bayna al-haqqi wal batil
ɓe windoɓe sa golli a gayni wona wiyata ɗum ɗo ko moƴƴi windanan ɗo moƴƴere ga o wonɗo ka ñaamo himo jangi kala ko wiyete ko moƴƴere mo andi o ka nano ɗo himo andi kala ko wiyete ko bone ɗo ya gaynu wowlude ma ɗo ya gaynu wadde kanko aɗa andi ko ɗum ɗo windete ya'lamuna ma tafalun na an fitata ɓe inna a ɗum ɗo de no moƴƴi seeɗa winde seeɗa ma ɗum ɗo no moƴƴi bo winde buj ka idan so a golliri no gollirtaake kamɓe ɓe suusanke ɗum moƴƴere jonno yo Allah ɓaysiɗa suusi jaggitude kamɓe suusta jaggitude malaika ɓen kamɓe ɓe suusta windude hunde inna a ɗo joni muñanaɗemo o falji kono windanemo moƴƴere oyi ɓe sustatanode ɗum Allah subhanahu wa taala idan ko ma ettoɗa ko watta kon tawa ko sadi o wiiri noon tawa ko fi Allah warlula sinano ko bonnede golle on ɗa ɗum ɗo no wi en eto ne en ɓiɓɓe ɓen needi moƴƴiri ko sifiɗen ɗo ɗiɗo tati oɗo sadaka wonɗo e dogude ɓaawo maɗa ma gandal wonangal naftorede ɓaawo maɗa ma o ɓiɗɗo moƴƴo wonɗo e nafudema e ɓaawo maɗa no naati e ley konngol Allah subhanahu wa ta'ala ko wiɗo inna nahnu nuhyi l-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin inna nahnu nuhyi l-mawta wa naktubu ma qaddamu koko golluɗa kon fewndu gurdam maɗa ɗum fof mo windi wa atharahum koko accuɗa ɓaawa ma kon tawi ɗum nafdema idan haray neɗɗo on no hani etade o golla golle fi yo heɓu joddi hewndi tawa ndiɗo yahanama ko juuti tawa na yer gurdam ho makko nga raɓɓiɗi ɗo tawa ɗum lanni nela sallllahu alayhi wa sallam sen taskike moƴƴan tawa ɗiɗo tati yimɓe ɓen fuu mo kala no wawi no woodi ko wawi heɓde ɗo mo woni mo wonɗa o mo wonɗa no woodi ɗiɗo ko wawata heɓde so tawi aymanike ɓayno ga ko gollirte jawdi no ga gollirte doole no ga gollirte hakke a wonta ɗiɗo goto mum ala ibadallah wa'lamu annahu kama tabqa atharu al-a'mali salihah fakadhalika al-a'malu sayyi'ah yabqa sharruha wa yajri ضررها على عاملها بعد وفاته كما جاء في الحديث ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم كالذي يورث للناس علوم الفاسدة والذي يؤسس البنوك الربوية وما إلى ذلك جاء بالله أندن هري ونتويرني wano woniri ni si tawi neɗɗo on waɗi moƴƴere o accine nde nafaymo si onti kadi sinci bone acci bone o jokkitaymo so tawi onti heɓale moƴƴere ko jokkitamo wata o etode ha accaɗo bone ko jokkamo nono heeɓi ella ara ko satti ha tawa neɗɗo maaya o waalo ɓawde o maayi tawa goɗɗo no wadde ga bakkato haɗa heɓde pourcentage ɗum ɗo ɓuri hulminade yo won amara gollowo ga heɓa moƴƴere ndikka ɗum ɗon kono ya a woni hiɗa toon goɗɗo no golde ga heɓa bakkat kadi horka waɗɗa fure ɗon a golli bakkat ha amayi yo naali goɗɗo kadi golla bakkat heɓa ɓawde mayɗa holɗum watta ɗum sincugol ma bone noddugol ma e bone moƴƴingol ma boneji acca ɗo ɗi gollitiri e ɓaw maɗa o wi wono tawiri noon golle moƴƴe ɗen nafay jommum nafawre mum nde yahanayi mo ɓaawde o maayi ko wono noon kadi golle bonɗe ɗen heddoto ɗe jokkita kadi joom majje ɓaawde o maayi nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo noddi faade e majjere o heɓa e bakkatu konko o noddi ɗon o heɓa kadi bakkatu ɓen ɓe o noddi ko heɓi kon yani sa a noddiɗo e bone a golli bone on a heɓa e bakkatu golluɗa kon nootiɓe ma ɓen e bone on kadi yero wo ko ɓe heɓi siko temedere ɓe heɓi wulure a heɓa kadi nde wulure ɗon e hoore ɗon woni taboniriji maɓɓe ɗin heɓa idan wono neɗɗo jannginowo ɗe gande bonɗe jannowo mbile yaagal jannowo gergol ɓiɓɓe yimɓe tawa an amara ko gera o si wona a yiɗa yiɗa kono dari noon e jaam a yiɗa yiɗa goɗɗo no selli a yiɗa yiɗa goɗɗo no heɓi golle maɗen fuu ko naatugol jiiɓa programme ji yimɓe
janna ɗum kadi acca ɗon mbal sooda defte ɗum acca ɗo ɗurone ɗon fannin ɗum no gollirede a heɓay pourcentage ma o so a soodi samsul ma'arifil kubra a acci ka suudu ɗon ɓiɓɓe ma ɓe roni ɗum ɓe ƴetti kamɓe kadi ɓe gollitiri a heɓay waɗi kon addi bone o sa darni ka amete a acci ɗon fannin ɗon no amede a heɓay so a sinkiɗo banque riba ma golle riba yankoje société riba a sinkimo acci ɗo fannin himo gollude heɓe pourcentage ma o haysa ma e dubte nder ɓawɗo idan haray neɗɗo no hani watta deyla o reno etto ɗen wonen ñentinteɓe moƴƴere watta jaɓu wonde ñentinteɓe bone so a neyi ɓiɓɓe ma ɓe needi bondi tawa ɓe fuutakima dey ko an tewi pas acciri noon janniri ɓe noon yoɓanaɓe ɓe janga fenade ne a ɓe hoore ɗum ko ɓe to won senne wono tawiri noon si a neɗunoɓe needi moƴƴiri yoɓanaɓe jangi ko moƴƴi ɓe waɗi ko moƴƴi a heɓay si a janniɓe ko boni a neyiɓe hoore kon ko boni ɗon kadi tawana kamɓe fuutima waɗoye bone on ewre ɓawa anniye maɗa a heɓay ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تفرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين